Dakabat tengah kerwet Putin yaki benta jongkari Ukraine. Layok ban kini biang kisipai ke Rusia sakwe pat kasno. Kiri kapertai pro kawe kidang sudah ban yasat kemenlang. Bat kari Amerika hadin bau Donald Trump. Ula jet biang sachisin. Banlong unong yalam kari Amerika kabadai kawe na kiri. Bakrau bortam hakapertai hakini kispak senembam mentah. Kamtam itu kiri kibi pat kersan pura ya Donald Trump. Ban kilak leno pada ban pailem ialah kijongki kemat ceki benta jongka jingelen bat ka jingle riu klau kari Rusia persa ia kari Ukraine. Kabalong kawai pat udak jingkli babalai bat kumno itu kiri bakam klaibor balai kim krenlang ia kadika jingle Putin. Hendrai habasuk petang daki mat balor ni cungi nila ban ongsai badai tang nakadau bakari Rusia kadai kawai pat nakiri baklain borba habaro kiliang kabala pelong ya kiwai pat kiri bakin omnot banang yala ka jongka sentur bantu klar lem halor kateka jingle donbor jongka persya iya kari Ukraine. Tang hadin sisngi bahwa Donald Trump ulah sajit kemu presiden basap honyo jongkari Amerika ulah pono kloy yau Putin kamtam kumno ban yakren kerpang halor jingle jihar thama jongu yakari Ukraine ban kerpat bahun sange no shwa yakari ke jingle jongu ban ya penbait pat dakano kalenti kabat thamai ban wanlam syakami jongka jing Ukraine sothu jingbot no Nabaro arliang mamla bat ban kerpat juru ya Putin bat sangeno mardor layathu kicingte bakamnya shushu tharai kita kicing kerpat jung Donald Trump ya Putin kim semlarung ha kicing mut jing perkat jung Putin ubade nongelam kari Rusia hakabadang menin kasi layo jingte bahadur sispa soksan teli kidron balapan ket rengkat ki bom hapo kita kitrun kisipai ke Rusia kila kruet dakabat tenge syaki benda jongkari Ukraine hakabala tedem hitui ki benda jongkari Ukraine bala hap kita kitrun balapan ket rengkat ki bom batlong bakani kalong kacing bom kabahe tam napo kari Rusia syaki benda jongkari Ukraine nado bakalalek bat sedang hirtma haki benda jongkai Ukraine. Haba persang ban penpai kela nakilang kisipai ke Ukraine. Kila siat hadu arpautli daki juhi kitron balap penkit rengkat daki bom. Hapo juki syaki benda jongka Rusia. Henry nakalang defense minister ke Rusia ulong. Balayo ban siat no hadu kanyo teli kitron jongka Ukraine. Haki benda jongka sahir benen. Batang artli klem lakshu bante lakam kibalahap syaki benda jongka Rusia. Utai defense minister ulai yaitu shushu bagi sipai kari jongu kilayo ban korup yang saya kikato kane kisno kibahap hapo kari Ukraine hadin bakilayo ban korup yaki artli kisno dang mensyam tayo nakakti kisipai ka Ukraine. Haba keren syakilat patai kebor nakliang Zelensky badai nongilam ka Ukraine ulah kerpat ia kiwi pat kiri makin wan ban yarap lem kumta kisipai jungu kinsa shulim bat haban pendem no hakabor kisipai jungu Putin omla mantip ke kaban mi bat ban jian nang ni syakman rengai bau Donald Trump unla ban penkongo ia Putin ubade perlok paya jan bha bat u khamtam Pakistan snem kibalale kibau Donald Trump utang sajet nangkong kumu presiden kari Amerika pat hangne ngilak ban soto badai tang mauhi balak ban penkongo no swasipor halor katika jinglek kentur put jong Putin lem kumda ka jingele bat katma kaban kamjur kan sajian nang ne syakmat lada kiwe pat kiri kimpa sipai ban yarap lem nakabenta kari Ukraine.